Ассаляму алейкум, урметли телесерджилер, хаберлер вақты студияда мен Алимека Айбулаева чалышам вешімдікі саатқа бойле малымат. Қырымның эссаз жума жемесінің құрыжылғы бұл сененің соңына жейе күнленежек. 4 ел маршруткасы Сақмеджеттен тыш керлешкен дача массивлерінің сакилері нақлият олмағанына шикайет етелер. 74 ел девамында Ресул Биляловның сойлары оның тағдыр ақында бір шей білмей еділер. Қырым татар медени тарихи мирас музейде efsanevi актер Хайрия Мирзадені хатırladılar. Ярмада yollarında айдавчыларының қавғалары бүгін ичтимай ақларда қияр айдавчыларының бірден эко видеосы пейда oldu. Шатлар айтқанларына көре Рено машинасы шерде тіркеменен орта сүрият иле кетеді. Ондан сон кеткен Форд арабасының айдавчысы бір қач кере тезже юрды, яда yolны бошат деп сигнал çaldı. Видеорегистраторда көріне Фордның айдавчысы тіркемелі машинаны бірден Озави yolның ортасында тоқтай. Бұл ерде қавға чықа, олар бір-біріні итерелер, атта газ баллон иле бетіне чапқалалар ве арматуранен дөгелер. Рено машинасының айдавчысы бұл ерден қачып етіштірді. Қырым нақлия назиры Игорь Захаров іштен бошамақақта ариза язды. Бұақта бүгін журналистлерге Қырым Жұмхуретінің башы Сергей Аксенов хабер етті. Кележек авта деңішмелер олажақ бұл әмде Қырым Жұмхуреті нақлия назирлігі ақта. Назир Захаров Игорь Евгеньевич әнді ариза язды деді о, веназирліктің esas меселесі кереклі незарет олмағанында деп қайдетті. Аксенов айрыжа айтқанына көре Назир апрелінің 23-сіне қадар тәтілде болуна, бұндан сон есе оның истифасы планлаштырыла. Бұл вазифеге тәйінленежек намзет да белгіленгені жоқ. Задачи, которые стоят перед Министерством транспорта, все понятны. К сожалению, то есть мы видим, что ни один министр, к сожалению, работу организовать на должном уровне не смог. Поэтому, понятно, и коллеги говорят, что вот там частая замена. Я не могу по 7-8 месяцев, то есть в данном случае просто сидеть и ожидать, когда же в конце концов мы столкнем с места процессы, которые сегодня необходимы всем. В том числе, я еще раз говорю, это ликвидация пробок в Симферополе, в Ялте, оптимизация движения маршрутных такси и так далее, то есть проведение конкурсных процедур. Қырым Жұмхурет башы Сергей Аксенов телеграм аналогы пейдаулы вақта оз фақырына білдірді. Қырым технология девлер шirketінің мутихасыслары әнді диалог М адлы ерлі мессенджерна ишлеп чықардылар. Шымды оны тест шекілінде тешкерелер. Нет, с точки зрения технических деталей, я думаю, что вам лучше обратиться все-таки к Полонскому Дмитрию Анатольевичу, они разработчики. Я, к сожалению, не силен, то есть вот в нюансах того, как работает эта система вообще, и какой функционал будет, какие задачи будут там конкретно выполняться. То есть вот здесь вам детализацию, то есть не скажу. Поддерживаю, в общем, создание любых новых инструментов, которые позволят более широко информировать население о том, что происходит в Республике Крым. Не только в Крыму, и в Крыму, я думаю, что и по стране тоже есть такая необходимость, целесообразность. Буақта шер сакилері не тушынелер екен. Не особо повлияло, я не сильно им пользовался. Думаю, на друзей моих очень сильно повлияло, но не думаю, что это особая потеря. Это может принести какие-то трудности к доступу, там небольшие, какой-то категории населения, которая плохо пользуется интернетом, там, не умеет искать нужные вещи. Да. Вряд ли меня это как-то коснется, потому что у меня телеграмма нет, я им не пользуюсь. Я ним не пользуюсь, да, в основном. Я тоже не пользуюсь. Я не знаю, что это такое. Қырымның esas жума жемесінің құрыжылығы бұл сененің соңына же екуленежек. Шымды құрыжылар жемінің минарелері ве баш кубесі ерлештірілігі иле құрашалар. Ярмаданың ең бұйық ве емиетлі объектіні девле думаме бұсы Руслан Бальбек тефті шыле зиярет етті. Тәфсілетлар Султане Сидакаеваның лев қасында. Геодезистлер, қайнақчылар ве бетончылар месулиетлік ве ғайрет еле жума жаминын 4 минаресіні құралар. Әрбір минаренің юксеклігі 50 метрні тәшкіл етежек. Бір афтадан сон 9 метрлік құршын конуслар ерлештірілежек. Шымды минарелер 8-ші қатқа же көтерілді. Бұннен бірге жаминын esas құббесі ерлештірілігі бойынша ішлер алып барыла. Құрыжы июнь айының сонында объектінің esas элементлеріні екінлемеге вады ете. С учетом технологий... Технология сложная. На самом деле, не раньше середины июля. Самое главное, чтобы не отразилось на сроках.
Мемориет бинасының ве мусафирлер евінің құруcılığı графиктен огде кете. Дам әнді 95%-ға екінленді. Мүйдіслік ағлар кечірілі. Келечек автопенжерлеріні ерлештірмеге башлайжақлар. Коммуникации, то есть система пожаротушения, вентиляции, кондиционирования. Кожаман құруcılıqны диққатнен Қырым мұсылманлар дени идаресі ве акимет векілері көзетелер. Тевлет Думами бұсы Руслан Бальбек ишандыра. Тимсаль ташыған объект Қырым халқларының реабилитация күніне 5 еллығына бағышланajaq ве кереклі мұдетте açılajaq. 21 апреля в 2019 году, в годовщину издания указа президента, соборная мечеть, вот это, наверное, красивейшее архитектурное решение, вот этот культовый объект, который никогда не увенчал наш полуостров, наконец-то будет реализован, и на открытие смогут прийти все мусульмане Крыма, гости полуострова, все крымчане порадоваться за мусульман Крыма. Қырымның ең бұйық ибадет иншаатының мейданлығы 1400 квадрат метрні тешкіл етежек, о 6000 инсанны сығдыра білежек. Жами ярымада мұсылманлардың бірлешув меркезі олажақ. Султанис Такаева, Эрвин Эмиралиев, Миллет үшін. Қырымның малие незарет қызметі Қырым Татар Девлет Академик музыкалы драма театрында малие бозувлар тапты. Олар 33 миллион рублені тешкіл еттілер. Бұқта Крымфиннадзор дәресінің матбуат қызметі хабареті. Бозувлар айлық ве қошма паралар төленуіне баланс фиятлар юксетлуіне айт. Бұндан ғайры Қырым бюджетінден айрылған субсидияларға коммуналь қызметлер төленді. Тешкеру нәтижелері бойынша Мойсесеге бозувлар йоқ етлі вақта эмир келді. Реберге ве баш муасебежіге низбеттен мемори ұқуғи бозувлар ақта протоколлар тізілді. Анық олған бозувлар ақта медениет назерлігіне прокуратураға эмек бойынша инспекцияға ве Қырымның мүлкиет назерлігіне хабер етілді. 4 ел маршруткасы Тоз Чамур язның sıcağында ве қара қыштақ межеттен тыш ерлешкен дача массивлерінің сәкелері нақлият олмағанына шикает етелер. Тәпсілетларына бізі мұхбирмас Энвера Блезиз білмеге тырышты. Пыль, грязь, но это еще полбеды, а зимой? Қышта 5 километр месафины жаяв юрмек сынав ола. Эдельвейс ве трудовой дача массивлерінде 4 ел девамында жемиет нақлияты қатнавы еле меселелер пейда ола. Олар график бойынша қатнамағаны аралары бойық олғаны чете қалсын. Маршруткалар ичте yok. Это что такое в наше время? Автобуса нет. Дети здесь, столько много детей живут, в школу ходят, в садике, в больнице не могут. Люди ведут детей 4-3 года, 2 года ведут. А там идет с 3-го массива полный автобус. И он вот так показывает: до свидания, у меня полный автобус. Канун бойынша кооператив ве дача массивның арасында нақлият юрмей, тек шер ве көйлер арасында. Гражданлар бұл кануны білелер, ама шахси шirketlerінен анлашма тезмеге қиын. Чышыт түрлі себеплер тапыла. Yollar ярамай, yolcular аз. Рейс де оларнен тіл тапамай. Самая большая проблема, с которой мы столкнулись, это транспорт. Он уже в течение 4 лет не ходит на наш массив. Куда мы только не обращались, и райадминистрацию, и Аксенову, и многократно Министерство транспорта. Все, в общем-то, выслушивают нас, дают отписки, но решения никакого не принимают и нет помощи. Нақлият назерлегінде қысқа жауап берелер. Әрше инсанларының ве массив рейсінің істегенен бағылы. Sonra ise тек ташыйжінен анлашма тізіп маршрутны білгелемек қала. Поскольку садоводские массивы, кооперативы не являются в данной ситуации населенным пунктом, то федеральным законодательством предусмотрена организация перевозок по заказу. Соответственно, для того, чтобы там работал и, скажем так, в том формате, в который нужен для людей маршрут, да, непосредственно руководители садоводских массивов, там их не один, должны скооперироваться, определиться непосредственно с перевозчиком. Böyle kooperatif ve yazlık evler masifleri Yaramada'da çok ama meseleler birbirine oşay. Çözülüp yolu ise adil olğanını anladık. Reiske ve taşıyıcıya müracaat etmek gerek. Enver Ablaziz, Magomed Nisturov, Millet için.
Чарлар хасталығындан иляч Қырым екімлері бүгін халқара гемофилия күніне қошылдылар. Бұл қан қойырмағаны иле бағылы сирек раст келген хафлы хасталық. Ярмадада ресми мәліматларға көре 89 инсан бұл хасталықтан азап чеке. Бір хастаның тедевилевіне елда ярым миллион рубле масраф етіле. Русиялы Қырымда бұл масрафларны девлет оз бойнуна алам. Бұл ерлі иләжлар, четел иләжлар да бар, ләкин олар баяғы палы. Федераль программа бойынша Ярмадада тедевилев бұтын лебедава. Пациент действительно имеет дома постоянный запас препарата, который по назначенной схеме систематически себе колет внутривенно, и это позволяет ему жить обычной жизнью без эпизодов кровотечения. Также хочется отметить внимание на том, что растет количество именно синтетического фактора, то есть рекомбинантного. Это позволяет снизить количество инфицированных пациентов. Потому что тогда, когда вводился биопрепарат, то есть тот же криопрецепитат, высока угроза была инфицированности тем же гепатитом С. На сегодняшний день с каждым днем таких пациентов все меньше и меньше. Авропада яшаған қыралар бұл хасталықтан чекішкенлері себебінден оны чарлар хасталығы деп адладылар. Русияда есе бұл хасталық қырал Алексейден сон белі олды. Хасталық ирси сайла гемофилия хасталығыны қадынлар дарқата. Ама эксери ауларда еркеклер азап чекелер. На очередном конгрессе гематологов мы услышали, что планируется регистрация нового препарата, который будет вводиться подкожно, что облегчит еще больше жизнь нашим пациентам. Еще у нас есть тяжелые пациенты, которые требуют особого подхода и особого лечения. И даже для них будет найдено, и первые испытания проводятся генной терапии, когда на генетическом уровне будет возможно изменить судьбу этого человека. А это, поверьте, очень важно, когда люди не будут привязаны к инъекциям. Аты пөлдірілген несіл Исмаил Гаспринский адына китапханеде Қырым татар зиялылары аты пөлдірілгеніне башланған хатыра ақшам олып кечті. 80 ел Эвелсақ Меджид түрмесінде 17 гунақсыз адам өлдірілді. Оларның арасында инқилаби вақияларының іштіракчилері, Құрылтайның ве Қырым акиметінің азалары топландылар. Чоқ вақыт девамында еляк олғанлар ақта бір шей белі декіл еді. Ама алимлер, архивлер ярдымынен бұйук ішбежерділер ве базы инсанларының адлары белі олды. Ишдевам ете кележекте әрбір істеген адам китапханеге келіп, бұл адамлар ақында білежек. Хотим показать и рассказать о новых именах, которых до этого не было известно, потому что к нам приходят их родственники, приходят люди, у которых тоже есть какие-то интересные сведения. Они приходят, здесь рассказывают, и из этого получается, что наша библиотека пополняется еще многими документами, которые впоследствии тоже будут очень востребованы в написании каких-то работ. Ахмеджитнің Боғырча қасабасында ерлешкен бала бақча тезден кенжелеріні қабул етежек. Иншаат аман-аман азыр бүгін бала бақчаны Қырым Жүмхуреті Девлет Шурасының милетлер арамына себетлері комитетінің рейсі Эдип Гафаров зәрет етті. Спорт салон, ойын одалары, ашхане, мында әрші земаневи техника иле донатылған. Шымды бинада мебелер топлана темізлік кечірле. Эмиль соқағы 6 адресі бойынша 260 баланы сығдырajak бала мөссенің құржылғы федераль мақсадлы программа черчевесінде бежерле. Объект енді эксплуатацияға тапшырылды, бұл ерде 60 иш ері олajak. Тек бақшаға алып келген yollarını құры бітірмей қалды. Детский сад практически на 100% готов. Остались некоторые штрихи, вы видели, там закрепить мебель, собрать где-то мебель, лавочки где-то там дополнительные установить. Хотя они все здесь находятся в состоянии сборки. И я думаю, через 10 дней здесь можно будет перерезать ленту. Буюк Джиан Дженкінден да бір аскер қайтты. 74 ел девамында Ресул Беляловның сойлары оның тағдыр ақында бір шей білмей еділер. Иштимай ағларда мәліматтар қалған сон бұл мүмкін олды. Керич араштырыжылары Қырым муфтиятына мұражат еттілер. Оларның ярдымы иле Ресулның сойлары тапылды. Айша Шулакова тәфсилатлар иле.
Ойз доғмыш ағасыны 89 яшлы Нури Билялов бүтін омыр қыдырды. Сонки кере оны 41 сене көрген еді. О вақыт Ресул біріншілер сырасында жебеге кетті. О замандан берлі ағасы ile бақ үзілді. Армияға алып кеттілер, ondan соң бұл Польша границасында бір yerine düştü. Tankoviy час dedi. O даже bir tane fotokartçıkayım bile çıkarıp jiberip oğanı yok. Bir tanka çıkardı, jiberdi, bu meni tankım degen edi. Soңғы pismosunu bizge yazdı. Biz şimdi Harkov'adamız. Harkov'da şimdi tanka yok. Ana artilleriyaga öğreteler. Bizini hep soңғы pismosunu algan edik bu Resul ağam bu. 74 yıl devamında doğmuş ağası Nuri Cebeci hakkında bir malumat tapmağa tırıştı. Moskvaga onlarca mektuplar, arşivlerge müracaatlar ama hiçbir netice olmadı. Bu senenin aprel ayında ise gayip olgan askerinin jiyeni Ernest Keşfi içtimai ağlarda meraklı malumatға rast geldi. Очень сильно растерялся, да, вот связался с пресс-секретарем муфтията Зерой Мерсуин. Она мне передала информацию о поисковой группе. Я благодарен всем тем, кто, скажем, остался, ну, как к этой ситуации не безразличен. Спасибо всем огромное. Спасибо, как говорится, за возвращение нашего родственника домой. 44 сененің апрель айында Ресул Билялов эсерлікте елак олған екен. Мемлекеттің башқа ұжындан немсе концлагерінде Мурманск вилаятында Кольский полуостров деп адландырылған ерде. Оның жеседіні араштырыcılar 11 ел евелісі таптылар. Олар Қырым муфтиятына ярдым сорап мұражат еттілер. Заложите карточку военнопленного с его фотографией. Практически никаких данных. Откуда, где родился, где призывался, какая должность, какое звание. Ничего нет, кроме как фамилия, имя, резон и дата рождения. И указано, что татарин. Araştıruvlar ақта мақалелер бір айнды эпосы içtimai ağlarda darqatıldılar. Bir sutka devamında cenk yılları elak olgan Kırım Tatarının ailesi tapıldı. O adamlarga men Allah sağlıkçıklarını versin. Şu kıdırıp, şunu tapıp, bizge bu haberin getirgenlerge men bek kuvandım. Ende ölgenge kuvanmaylar. No, bizim haberimiz yok. Ölgen ama onu kaydak boğanını biz öyle bilemiz. Resul Bilялов Долина Славы adlı Arbi memorialda kardeşlik mezarlığında defin etildi. Endi onun soy akrabası asker ne yerde komulgenini bileler. Mayıs'ın 9'ında olar bu yerge kelip Karaman'ın musulman urf adetleri boyunca anacaklar. Ayşe Шулакова, Асан Зивадинов, Millet için. Кырым татар медени тарихи мирас музейде efsanevi актерны Кырым Айсер халық артисті Хайри Эмирзадені хатырладылар. Хатыр ақшам оның доған күннің 125-ші елығына бағышланған еді. Оның хатырасынан мақычын медениет ве илім әрбаплары студентлер, Кырым сакинлері ве мұсафірлер келділер. Мұсафірлерге Хайри Эмирзаденің омыры ве ижады ақында презентация, фото весиқалы сергі ве оның иштирагы ile фильмлер тақдым етілді. Тәфсилатлы жабызы мұхбиріміз Фериде Якубова тариф еті. Bu Алим фильмден кадрлар. Анда efsanevi Karaman'ın rolünü Hayri Emирзаде icra etti. Filmde o Алим Азаматоğlu rolünü oynadı. Bu özgün Kırım Tatar Робин Гуды. Tamam bu rolünü icra etkenin neticesinde onu bütün dünya tanıdı. Если говорить о фильме «Алим», вспомнить рецензию, которая вышла на страницах периодической печати. В связи с колоссальным интересом к фильму «Алим», показ этого фильма будет идти сразу в 2 кинотеатрах. За 3 дня фильм «Алим» посетило 8223 человек. Хайри Эмирзаде 1893 senesi Ялтанын Дерекой көйінде дүнияға келді. Балалықта оресам олмаға арзу етті. Одесса ве Санкт-Петербургта оқыды. Буақта оның торыны Тимурдағчы yazdı. Doğmuşның омыр ақында о 2013 senesi kitap нәшір етті. Отец его, Хара Осман, был очень верующим человеком. В Дерекой у него был магазинчик, и он мечтал, чтобы Хайри стал муллой. Заставлял его Коран читать, а этот не любил. Он любил рисовать, убегал в горы и рисовал
мельницы почему-то, ему очень нравились. 20 yaşta o aveskar tügereklerde sonra ise şahsi teatr trupalarda çalışıp başladı. 7 yıldan son o Devlet Tatar Teatrı'na işe kirdi. Anda Goskino Moskva kinostudiyasına kirgenine kadar çalıştı. Bundan son o 1930 senesinde Ukrayn kinostudiyasına geçti. Bu yılı Hayriye Mirzaden'i Baku kinostudiyasına davet ettiler. Anda o 1947 senesine kadar aktör olup çalıştı. Мой сын Расул сказал Беку: зачем, Бек, крестьян обижаешь? Onun ihtisasi faaliyeti 25 yıl devam etti. Bu vakit devamında Hayriye Mirzade 35 filmde çıktı. O 65 yaşında vefat etti. Cenazege ziyalılar, kinorejissörler ve ulu aktörünün yakınları geldiler. Onun şerefine Ahmejit ve Kezlev şehirlerinde sokaklar adlandırıldı. Мы, конечно, с большим таким пиететом создали эту экспозицию. И хотелось бы, чтобы на протяжении всего года мы проводили какие-то мероприятия, связанные с этой легендарной личностью. Sergini April ayının sonuna ziyaret etmek mümkün. İsteyenler muzeyde ariza kaldırıp dolu metrlik Alim filmini hem de Hayriye Mirzade iştirak etken Sabuhi İsmet ve başka filmlerden parçalarını görmege imkanları var. Feride Yakupova, Ayşe Şulakova, Vitaliy Golubov, Millet için. Şimdilik bu hepsi malumat. Saat 21:30'da ise gelecek haberler informasyon programmasına Sana Bibulayev ile kaçırmanız. Görüşmek üzere, sağlıkla kalınız.